Shalom Bapak Inang hita haganupan pay may tangar hita boni bohal ni hapor sayot ta sadarion tiar matonggo hita. Terima kasih Tuhan Yesus bani holong niya temu na luar biasa huban nami. Makasumani guru nami rosi memberi kesempatan huban nami Tuhan. Nalahu merenungi hatamu. Asih hatamu in matongon Bapa gabi pasu-pasu rosi haguluhan na baru nami. Ibagas Kristus Yesus ya Tuhan Tuhan. Amin. Kita ganupan Bapa Inang nahinargan Tuhan ta Yesus Kristus boni atak pe bohal ni hapor sayot ta sadarion ay may buat humbani pangukapon 15 ayat 4. Nini sononi jay. Ise manaso makabiariham ale Tuhan janah naso pasangap kun boranmu ay ham duhasa na pasti jaha sagala bangsa roh manombah kubamu ay dom matalar panguhumu na piturin. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Kita ganupan Bapak Inang ambilat tahun atau perenungan tahun aima pangukapon ni si Johannes i Pulau Patmos. Natarbuang ia bani sada pulau nalungun. Suara ni bah marbagal. Binatang-binatang buas ang jaha pohon atau pehayu na bagal ay dohasoman ni Ijay. Ijay isingkap kun Tuhan bani sada Rusia pasal harajaw ni Nebata. Ahama nasihol masa bani haganupan jolma ipataridah kon marhite renungat na bani panorangan. Bahasa bani panorang ni hamonangan bani anak ni jolmain. Itungah-tungah ni laut kasa ijay jongjong ma anak ni jolma bani hasangapon. Marhite lagu-lagu rohani na ibawakon ni si Musa ni. Bahasa holi bani parmonang ni Tuhan ta Yesus Kristus. Lagu-lagu na isuarahon ay malagu-lagu pusiyan. Bok hadamion anjaha malas nihor. Ay dujupah bani hamonangan ni Yesus Kristus. Kita ganupan anggo ya tahun bani Rom 8 ayat 30 sada iya tahun. Anggo na ibata hasomanta isima imbangta. Tentu nagabi pemenang. Aima anggo tetap orot hita bani Tuhan Yesus namar hamonangan. Mungkin bani perguluhat ta bani panorangon rado simo pangidah tatene. Seolah-olah firman Tuhan na orot bani Tuhan. Langadong hamonangan ni, langadong hataridahan ni tongah-tongah ni perguluhan. Tapi marhite pangidahan ni si Johannes i Pulau Patmos ijon. Talardo ididah ni bahasa Tuhan Yesus marhamonangan. Ia roh marhite malaikat-malaikat, marhite prajurit-prajurit surgawi, mendudingkon doding puji-pujian, salom, damai. Tentu ondo harapat ta selaku hal na porsaya. Itongah-tongah ni penindasan na yalami ni Kuria bani panorang ni si Johannes ijon. Si Johannes memberi sada panota kubani si dia. Ase tetap sabar, ase tetap merpengarapan si dia. Kubani Tuhan na ibata. Bahasa bani panorang ni Tuhan akan menjadi pemenang. Tuhan akan memenangkan pakaluar kon si dia. Kumbani belenggu-belenggu na manrahut, na mangikat si dia. Membahin lang boy marmalas niyo. Hata ni bata bani panorangon bata bahasa anggoria pakon Tuhan hita pe marsangap do ria pakon Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan bani bolong niya temu na pamonang konhanan Tuhan. Tungon dole Bapa itungah-tungah ni kerisauan, itungah-tungah ni penindasan na yalami Kuria bani panorang ni si Johannes. Tentu buedo si dia namar balik humbamu Tuhan. Halani ketersiksaan beban mental rosti beban spiritualitas ni alami si dia.
Tapi marhiti pangidahan ni si Johannes Tuhan. Talar doha ganupan hape. Bahasa riak pakon Tuhan Yesus. Anakmu nasasadain ipamonang hamdo tongon hanami Bapa. Rosi hanami kuriamu pe Tuhan. Na mandalani ari-ari ni guluh nami. Tutu buedo tongon peperangan. Buedo tantangan. Tapi marhiti na maronjolan hubamu hanami Tuhan. Gabi pemenang tongon hanami Bapa. Terima kasih mabamu Tuhan. Na doma pamunangkon bahasa markuasa marsangap doham Tuhan. Rosi sadokah ni dokahni. Halak na mangirit kon hampe Tuhan. Gabi pemenang anjah marsangap dohomanan. Ibagas Kristus Yesus jaloham tunggunan. Amin.